Mutongoi TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni siaungama saa 3:30 kiwioni cha umundi wa keli wa matuku 5 mama iwe 10 kani mundini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo ni tawa masiki taka uloko ningelia Mauvoo kwanza ya meko ni interesi ya mwende ani ya mwe kati wa Mauvoo alatu na mumesa nyetu. Alatu kumbanesye ne bamwena Gavana wa kaunti ya Makueni kumyauneni mbungeni kuwa itani ya sinduka utailawi ya nisendini wa mwaka wake wa mbewa uthukumi. Mwelevano muvyu wande tona kuolota na kukosi wa mbungeni ya masaku kuma MCA mayani kautini wa kumuvetanga kalani. Silikali ya kaunti ya Masaku yiwetwa hata ithite itumia vakuvi budget yake yonthe ndivine ya misala na ilovia nini kimaendeleo. Na enendi alama tuite ndongoni ya kiu kuleana na itambia silikali ya kati kumadhamia nsikayoni isa kutungi ya ndongo Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho chenginye ni tawa masiwa kitaka tukwateni kuisilanzea ya Facebook ni Mutongoi TV page ya kwa ni masiki taka na ndi Governor wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni umyauneni wa the state of county address mbungeni ya kaunti isu ya Makueni na vala watini ya sindu kauta ila silikali wake ovikie kuyanisia kwa elungu ya mwaka umwe uneni wa governor uyonani angwata ni onzeo kati wa ngaliko ya Utongoi na kati wa executive vamwe na mbunge ya kaunti isu kati wa sindu ila Governor Mutula watini ya ni vamwe na kwa ilanja udhukumi kwa mwenendi kuisilanzia ya mutandao kati wa sindu ingi ni umbula amwema enendi na ala manona nisikidhito cha kuitana na muno na andu ala manethi wembanga ni siya kigu cha mbosi kivathukani wa kaunti ni ya Makueni. Rivoti yake Caleb Chalo. Nindini woneni wa the state of county address na vala Gavana Mutula mbe wake kalo cha mbunge kuyo munthi watini ya maundu kauta na la silikali wa kaunti ya Makueni ovikie na kuyanesia. Gavana ni waweta kana kumano notumi musio wanzi asia kimatuku asia kimekomukanile na maileti othukumi kwa mwene nthi ova mwena kuongelanga umbanya wa koti. Gavana Mutula ni waweta kana ngwata ni nzio ya uvonge wa katika na executive na ngaliko ni ya mbunge ya kaunti ya Makueni inge ni tumete miradi kauta ya maendeleo ikoneka undu vailite akikatha mbunge ya Makueni kuondu wa ukwata mbao mutatatala wa maendeleo no la silikali wake wavikite mbungeni nukenda kuvitukithwa. This exercise collected data from 24,771 active businesses. A unified billing to ensure all payments due to the county are made once. This will be made possible by the creation of self-service portal and customer accounts to ensure you can pay your fees and taxes from the comfort of your handset. We will soon bring to this house a policy to institutionalize the concept of unified billing. The ultimate beneficiary will be the citizens of Makueni. Entrenching board as the basic unit of revenue administration. G. Sensitization of ratepayers and the need for voluntary compliance. Francis Muso ulani MCA wanza uwekilile kalamba monini wa ndongo yala ingi mbungeni ya Makueni na ingi mwene kivila nzamani ya Makueni ni waka itambia silikali uwa kaunti ya Makueni kwa manja uthukumi wakithi chama embe kila kikalamba na ingi kwetekelana na muvango wa Tetheka Fund na ula silikali ya OU evanie na kuwailanja.
na nenda kwa sio mundu gavana watu kanesa undu address yake ya touch virtual on everything na zile zio ni mwene ndo makueni sio ndene wakwatanga muno kila kiambia moyo muno bio no po wake thikia kalamba na green milling plan dila imakendo na ne wanena na nenga damio loto undu taile kwika ni kwenda getha sindisio ndene sia tethia ene ndi mama kueni na azio kaingi aweta kindu kingi cha touch my heart kindu kicha tetheka ni muradi wa county unanenga na loans na mananenga na mbeza mbingi muno bio actually we had more than 200 million ili na mismanage to muno na mapi nundu ni wazia kana yu nitugende bio no kuete regulations katika mbunge ni gato betokethie nikana zigwethe ya mama kone mambe onewa 200 million isu through Safaricom na tewa wa apply ugethe within 3 days bezino wakwata no tende kwa uniona takwata molo to musemo no uwetha we uneni wake le wa the state of county address kwa Governor Mutula Kilonzo Jr. kuma oselelo tongoi mwaka muthelu wa usakuani. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Ni kwa kusi wa mwelevano muvyu wa ndeto na kuolota na mbungeni ya kaunti ya Masako ibinda ila MCA mambunge ya kaunti ino maviki ya kwethi wa mainene ya yuluwa livoti ya kumuvetanga ofisini kalane kana clerk wa mbunge isu ya kaunti ya Masako na ulani Joseph Mutesia mwema amemba mambunge ino ngalikoni ya alani ni metitaka na mainane wa mwana wa kunene ya livoti isu na etina avalava kunwa kula na ulaniwe kana ulawithitwe ekalani wavikia kwithiwa aivetangwa nthini wa uthukumi wake livoti yake Dan Mwongela. Shout as much as you want, but you see facts are facts. I have said I am going to say this, Mr. Majority. Listen to me. I am going to speak. No. I'm a Christian, and I pray that this assembly got to come and meet these people, to talk with them. And I know, in the name of Jesus Christ, and God, something will happen in this assembly. I vote no for Mutesia. Ni undu maundu meili mbungeni ya kaunti ya Masako, ma-MC ya mambunge maivitukithia na kunena ni selivoti ya kumwetanga ofisini ulana atwe clerk Joseph Mutesia olevyo veyu na mwelevano andeto na mwolo otanuasia yoke live ndani la MCA wa ward ya Matu Judas Mbilindawa ende na kunengane uneni wake mbungeni wala mama MCA ukalikoni wala nini moneka kuleana na uneni usu Onowe ovo speaker wa mbunge ya kaunti ya Masako anikihusia ni wala simika kulikila na kuvovya maundu. Point of information, Madam Speaker. No, we cannot allow that. To distribute. Madam Speaker. Members. So, Honorable Speaker. Respect, Honorable Member. Minority. Madam Speaker, we need respect. Honorable Speaker, this is a protected area. Honorable. And any member has to say what he feels. Honorable Member. Yes. Restrict yourself to the matter. Talking about that man, I'm proceeding. Point of information, Madam Speaker. I've not exhausted my 2 minutes. Point of information. I've made a ruling. Point of information, Madam Speaker. Point of information taken. Madam Speaker, I want to involve one. Don't inform me. Don't inform me. I don't want the information. I don't want the information. We cannot. Order. Yes. Honorable Michael, you have to take your seat. To make a decision, because this was a committee that sat down and it has brought an issue. I was not saying. And that is why I gave the ruling that what you are trying to ventilate and trying to say that the process was not followed. Itina wa speaker wa mbunge ino kuicha ikulio kwa memba su amwe mama MCA na muno ngalikoni su ya alanini ni monania kulea kwene wako mayungama na kutuma speaker alasimika kukunithia kula na itina wa iseso yu ya kuna kula ma MCA miongoni na umwe makuna kula maivetukithiti livoti su na ange 10 mailiana nayo.
Order. Allow the member to vote. Thank you, Madam Speaker. I want to start by saying that to thank Just vote. I vote when I'm talking. I'm going to vote. Vote yes or no. Those are the instructions. You are a lawyer. Madam Speaker, Yes. I vote when I'm talking. So I should proceed with the voting. So I've said I'm voting that the report which was tabled here, it had not captured the annexures which were being alluded here, and for that matter, I vote with all my body parts, with all my strength, a big no. In this house, I vote a big no and promise you that the government eats its own children. And very soon, people will be eaten here. I am going to vote a big no. Madam Speaker, hii imeenda. I vote a big yes. Joseph Mutesia ulona hekalani wa mbunge no konanwa na utumii muthuku wa ilovia kwa makwati ya meo ya ofisi atatie mawalani ala mekitwe undumwe na kwa makwati ya mawalani ma mbunge ya kaunti ya Masako. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kuvanza wa mwakwa mbunge ya kaunti ya Masako. Chandini wa kaunti ya Masako, serikali ya kaunti ya Masako ni imwe kati wa kaunti la sithetwo itumia vakuvi budget yake yonthe nthini wa ndivisi ya misala na ilovia nini nthini wa maundu makonetie maendeleo ma kaunti kuma mwakani wa kiserikali wa 2018-19 kufikia mwaka wa 2023 kwiana na ripoti ya muvea wa kulunga wanya wa uthui na wanthe kana CRN kana kaunti mbingi sithetwo itumia mbesa sio uvathukanu na meao kwa ndivisi ya misala kumana na wingi wa athukumi na kitumini kiu kukusisia itina maundu makonetie kutoaisia maendeleo nthini wa kaunti hii. Nilivyotiumbanitwe kwaku niwe Benjamin Mwaka. CRA hivi kitapewa nzama ya mbunge ya budget kukunikila mitalatala ya kwa ili ya wanyo wa mbeza siya kaunti kuambia mwaka wa serikali ukitoa ngilile na miongoli na ina ngili na miongoli na itano ni abidhwa kana kaunti ya Masako ni mweka tu wa kaunti itatu ile itongo eti kwa budget ya yulunthi ni wandivisi ya misala ya thukumi kwa kilungu cha miongo 5 na mwanza katuno 5 viati Kisii na Nyamira kimetumile ilovia sio kuma mwakani wa ngilile na 18 kufikia mwakani muvitu wa serikali wa ngili na miongoli na ile ngilile na miongoli na itatu kimeao kaunti sia ilo tumia kilungu cha miongo 35 ulwaya na chambeza sionde ila manengo iserikali nene kuivia misala ya athukumi. Counties with the highest expenditure on the wage bill, you can see them to your right, is the county of Garissa, the county of Kisii, the county of Machakos, Embu, Kiambu in that order. The counties with the minimal expenditure on the wage bill, which is below, and therefore they are within the fiscal responsibility measure, is the county of Mandera, Tana River, Kwale, and Turkana, Marsabit, but only one county basically is within that 35%, which is Mandera, Tana River, Kwale, and Turkana. Inge livoti ya siare yonanya kana Masako inge ni county namba ile ndino ametumile ilovia ni vyo budget ni ondino amount mama endeo kwa kilungu cha miongo 5 yulwayana ilovia tongo ete listine na sio county sia Kisii, Garissa na Turkana higa vinga namba 3 kufika 5 kimeao county sia ilo tumia kilungu cha miongo 3 ulwana cha mbeza sio ila manengo ne serikali na kutoa isia maendeleo county ne sio. The counties which we hope will also spend more but also have very high costs and are spending very less or very little in development is the city county of Nairobi with only 15% on development. We have Machakos with 20%, Kisii with 21%, Garissa with 21%. So majority of the counties are below the fiscal responsibility threshold of 30%. Dini wa miaka 10 ya serikali sia mitioko county sio ndiko laniche shilingi bilioni 340 ila ni muno kuisianwa na uthui na utomi wa county ino. Collectively, all the county governments have been able to correct 344.4 billion
That is all the money they have been able to correct. On average, over the same period, counties from their own revenue targets, they achieve about 64% of their targets. So yes, national government misses targets, but county governments misses their targets substantially. Na kwangaliko yo hayumbe ni makuli nzama ya asiare kuembwa na kuthukuma yungamie kuikithia ni hata serikali nene unovailite noka na kuikithia county ni siakwadilo vila siailite kwa weananu. There are already funds that are allocated to counties to deal with issues to roads. Why would you again want to move the road maintenance levy fund to counties? I can see you want to give them as additional conditional allocation while it has been working under KERA. And as much as I appreciate that there's a decline of in deficit to GDP ratio, I would like to know why we are spending what we don't have. By the rule of nemo dat quod non habet rule in commercial law, it states that you cannot spend what you don't have. And clearly, what we are seeing here is that we are spending what we don't have. The efforts being made by the Budget and Appropriations Committee of this term are very prudent decisions. So I want to assure the Kenyan people that this House, this Budget and Appropriations Committee will continue to making sure that Kenya is no longer continuing to dig a hole of debt. And I've been in this committee for the last 11 years. Over the years, it seems like you make our work very easy by just agreeing to whatever figure IBE comes up with. And so your role as an advisor, and I always believe your advice is informed by data. It is actually evidence informed. How come you're always giving that easy to demands of the other two parts of the government? The Senate of Kenya, for the first time in the history of Kenya, voted against devolution, and they voted for 385. So CRA was to recommend, and we recommended 407, and that was our position then. Vilingi wa Mauvoo kumavamusini wa ilovi nye nito Benjamin na Mwakam. Tuisonga na mbele muungami munene wa budget Margaret Nyakago ni wale kwa bondi ya kimanzi cha shilingi milioni ile kana muungami wa kiwango takiuka na cash bail ya shilingi ngilima na 5 ni koti wa Mombasa itina wake kuikiwa mbeni kiokoni cha umundi kwa mavitio makutoa hisia sako ena anduangi 10 matena license uvenani ina wangangani wa ilovia vala wale anana mavitio ambe wa mosili munene wa makwani kotini wa Mombasa Alex Idhuku ikwani ye ikedhukiwa matuko 15 mwaini uwa 11 vala makulwa onde 10 mavikie kwithiwa mayeyu milia kotini matuko asulivoti yake Angelina Mose. Nyakango na ula unaikiwe mbeni muthonyani wa iyo nyumba kwake ni maofisa ma DCI na uvikiswe kotini munene wa Mombasa kiokoni cha umundi kwa mavito mawangangani wa ilovia uvenani wa ilovia na kuendesha sako atena license mwamba na anduangi 10. Koti unu wa mkwata na vitu ya kutoa isi ovena ni mwamba na esilula angi 10 vala katiwa ituku yimu mwaini wa 10 mwaka wa ngilili 19 na ituku yimu mwaini wa 5 mwaka ni wa ngilili miongo ili mavikiye kumuvena Claudia mwene shilingi milioni miongo ili na kenda. Mwamba na esilulua angi 10 ni maweto kuidhwa maindi ya uvadhukanu na kilungu cha miongo dhansatu na dhansatu cha maunduma sako itina waku endesya sako ima tena license. Evito wengi ni kukwatikana na madhangu chatina ala mamo nengeti Claudia mweni maimwandikithia ta memba wa sako wanawiyo voitu na wakusome mavito Nyakango ni wale anana movala lawyer wake Godfrey Mutumi wa muteti ya aikulia kwa chuku mulecha kwa bondi ni kana kuendea na udhukumi wake wa ungami wa maunduma budget aiwatakana aendeka kotini akavika kavindane kala kailite. Wanawiyo musili wa makwani kotini uwa Mombasa Alex Idhuku ni wa mulecha kwa bondi ya kimanza cha shilingi milioni ile kana muungami wa kiwango takiu kana cash bail ya shilingi ngilima na 5 vala umemamula wake kuvicho kotini vama na esidlol aswangi 10 kuma tuku 13 mwaini uwa Disemba ila ikwani ye kavikia kumeswa utuo 11th accused person on the 4 counts on bond. That is not opposed and it's a constitutional right. The only test is whether the accused person will come to court when we require him. I hereby admit her to a bond
in the sum of Kenya shillings 2 million with one charity of similar amount. There's an alternative of Kenya shillings 500,000 cash bail. Summons to issue, that is against the other 10 who are not in court today. We mentioned this matter on 13th of December before this court. The defense will be supplied with of course the charge sheet, any statements and documents that may be used as exhibits in this case. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Songa namba yetu kunikile Mauvoo kuma kauntini ya Makueni na mwene ndi alama tuite ndongoni ya kiuo cha kiu ilai Makueni kauntini kanalai kauntini ya Makueni ngalikoni sia Makendo ni maliana na itambia serikali ya kati ya kumadhamia nzikayone sia kutungi ya ndongo hii ya kiuo ila ikuwetekana hata itumete osi wa Makendo ungalama inene umbanoni ula wina ivyo vingi ni watu kanala utwaiwe kisioni kiuta kiu tongwewe ni maofisa mamovia wa kusovia mawidhi luluko wanema na maofisa ange kuma serikali ni ya katina ila ya kaunti ya Makueni amwema enendea suni maweta imwesia isio ila ivaniwe kudhamu ati kilungu cha ndongo hii ange mayueta kana kilungu chandu miongo na atatu wala President William Ruto wawetieta wa maitongi wa wasio mamina kudhamwa takinini vyo isiani wana enende alame na idheka ndongoni hivyo chumani choka ulikuniwe Ken Molinge. Nindini wa umbano ula wivaniwe kwitha wimwambe wa serikali ya katika wasaitheka ile ithululukite ndongo ya kiu ila Makendo ni kauntini ya Makueni. Valene nthia ala mena itheka vamo kilevi vimailiana na itambe ya mama iweta kana vaingwa ndongo ya kiu kisioneke cha kiu. Nangi maiweta imwe itheka ile ivaniwe kosota kila cha kwa malai tasiva savio na ndongo ya kiu. Where our homes are situated, and we have been here for over 23 years, where our homes are situated, they do not fit in the description that has been narrated or reduced into the MCA, the Environmental Act that defines what a wetland is. We, in our homes and in our farms, and the people of Kwamalai village, from where I come from, have to dig up to 20 feet. The wells have to dig the feet up to 20 feet to get any form of water. When there is no rain, the place is very dry. In fact, we experience what can be known as a dry savanna. Aitongwese nende kwa mthina rasmi wandhi yonde ya Kenya kuvanda mito wa kwambilile wa matuko 13 mwa mwimo vitu wa 11 mwaka huu. President William Ruto lawa ikisione kicha akiwa nangania moloto kwa ithekasi ya kisio kila sikaloni nende kuoswa. Na kitheka kikila nechae kangilile kuyewa nekana kusovia ndongo ya kiu. Na mesi miongo 3 la wetekania tayo yikalile itheka hii kutongiwa wasio nde mudhani uwambe wa kwambisi saso yiwethi wa wina umu. Etina wamama enende kuwata namba mesila indhini wa kitheka kita vitu kita miongo 3 wangi maiweta kisio kita cho umo wakwati wom. Mboga yote ile inatoka, inaenda sokoni, inatoka kwa haya mashamba. Sasa haya mashamba kama yataondolewa hapa, sisi tutasahau habari ya biashara ya mboga hapa Makindu. Tutakuwa tunategemea mboga labda kutoka Kambo, labda kutoka Kiboko. Kwa hivyo sisi tungeomba wakati mnapoenda kukaa kwa ajili ya hii wetland, mnaita wetland, mconsider sana mama mboga. Na mama mboga anasomesha kutoka kwa haya mashamba. Na haya mashamba tangu enzi mimi kizaliwa nilikuta akipandwa mia na Wahindi. Na hakuna siku moja Wahindi waliambiwa waondoke. Ile kitu kaunti wanafaa kutufanya manake maji ni devolved. Watutafutie alternative ya maji, waachane na ile mtu. Zile mashini zimewekwa pale na mawasko. Hata mkiweka ukuta, mkonzabi area na ukuta, so long as mawasko wanapiga ile maji, hakuna siku mtapatana naye pale. Hakuna. Watutafutie alternative ya maji, mto yetu waachane naye. As the government comes and talks about conservation, talks about regeneration and all that, this is something that we've already been doing, and what we
would like is to see the government engage us so that they can support us in continuing to do the same, as opposed to the threats that we are hearing where we are being asked or being told that we are going to be evicted. We are already conserving the catchment area. Ngusene singi yumana na kwitha andu ala mena itheka kisioni kikwitha mena yenda sikivathukanyo. Itina wamua misila ikala va kwitha ina mavalo maitheka na namba ingite nayo na ine nthiangi kwitha mena itheka vaila maima inde mekala kundu kivathukanyo. Ningo support ku recover glory laiva mundu ni ewa ba na ini sigana kwa ikiucha kingi na ningo recognize kana ningo acknowledge kana pena a lot of kana mitini atemangiwe na nundwa na pia mazingira wesa idhia ni madhea na kiuchathi kuntu kula serikali oyende na kusisia ndutu kwiya ndutu sobya mazingira ama ba makonzide kwiando mena allotment letters one kwiando matedha na sio na mekala ba meka mingi na kintu cha gatatu kwi aimima maba alama supply ya mboka pama kindu kundi masiswe na ni to support kana kindu kigiende after twamina kusiswa sindu chokosu. Miriam Kioko ofisa wa Mauvoo wa nema ila atongoise sosoi ainena ni waweta taivania kukua mita to valava kethe au vaitoiwa survey ya kumana valandongo ya kiuya kiuya ile kufika mbewa molo tombe ange kunenganwa. Tuko na miezi 3 ya kuhakikisha kwamba tumeongea na nyinyi, tumeelewana, tumefanya mapping, tumejua wetland iko wapi, kama hakuna tuseme hakuna na tuende zetu. Sawa, wataalamu watakuja, wataona wetland iko wapi, watafanya mapping na watakuja wawaambie wetland imefika hapa ama hakuna wetland. Sawa sawa. Na nikienda tu kidogo kwa definition, tulisemekana whether permanent or temporary. So kuna wakati kuna maji, wakati mwingine hakuna maji, hiyo haimaanishi sio wetland. Ndilivotia Mutongo TV kuma Makindu kaunti ya Makueni nyoneta wa Ken Mulinge. Tusonge na mbele tukunikile Mauvoo makoneti enendi na tongo ikivathukanio kuma sub county ya Lower Yata Kitui rural county ya Kitui ni maumbula kanave nanzeke na muvango wa kwanya sub county ya Lower Yata vala isio imwe ikwendekethwa itilwe na kulika kilio mbunge cha Kitui ya uthuiloni wa sua pamwe na Kitui ya itheo mainena na andiki ma Mauvoo itina wa umbano wa kunena nisenzeke isu la watu aiwa kisioni cha kiusiani enendi asuni mawe takana mayesa kukwata mba uendekethio wonthe wa muthemba usu na kutelemia kosa matambia ama kukitana na guo ethi wathe amwema enendi kana atongoi mekwisa kwenda kutoa isia iseso ya kwanya sub county ya Lower Yata hivyo tiete toka kuniwe Onesmus Talo. Enendi na tongo kuma sub county ya Lower Yata nimethwa na kikalo muthenya moima kunena nisenze kilima vikekana bena muvango wa kwenda kwanya sub county ya Lower Yata menena na ndiki ma Mauvoo kisioni cha kiusiani Kitui rulo enendi ni maweta kana ona vanini mayesa kwetekana na muvango usu bala maweta kana muvango usu vanete kutila location ya Kanyangi na kumetoa kilione mbunge cha Kitui cha ithio na kutile isio sia Kanyonyo na sio itungwa kilione mbunge cha Kitui cha uthiloni wa sua bala maweta wonthe ula wina isile ya muthemba uo mayeso kwatiania nake kwa kila maweta kana kwanya sub county ya Lower Yata ni kwenda kumanya maasya enendi pamana kumatoa kundu kwasa kula matonya kunyama mimantha utethio wa serikali. Boundary review ilazi ahead of us na twinanzeke kuma vindazi tina ila twila ku review mebaka nitwamanie pe leaders ina ikwenda kwanya kisioki cha Lower Yata into 3 parts kimagethio side ingi kingi Kilimeni na kingi kithi Kitui South kila kingi kithi Motonguni na ndongo isia Yata kwa umwe ni sialea na siasia patiki tumi kutonekana Yata ikanywa vitwe ma Lower Yata sub county twina DC administrative wise ondo teilia twrimenu enendi ni maweta pamana atongwe kuma sub county ya Lower Yata ni makwata nita kunena na wasia umwa wa kulea na kila maweta nenze kilima viki bala maweta kana onethia bakethia na muvango wa kusenza mivakane wendo wa sub county ya Lower Yata ikale kwata nete kulingana na constitution ya Kenya miaka 10 ya thela mipaka ni ikawa uchunguzi na 2024 serikali ya Kenya kana muvango wa IBC
noto na kwa kwambia kwika unduma iliosio mugesi utilangu twinanzeke sia ndongo imwe kitui count ilikilelete mona ikendekethia Loayata sub count ila ikitui rural location wa Kanyangi ukapendekezwa utilwe uthi southern na kuma mwitasiano ila yata na kwa vonza woda Kanyonyo ikapendekezwa ithi kitui west na unduzu yeta leaders ya Loayata tuneona ruzu utailete nondo katiba ya 2010 ila mipaka yekia wa review ithie twabange tuthi kitui west na Loayata netwongamie kidete twakamana commission la tongoze legale na twalea twaze tuyamba thi kitui west niki andu ma kitui west lukela manena ati imewa na tuyamba kwata na utamba kuthukuma undu umwe ona wiyo vane mawete mayumbanite kulea nanzeke isu kwa undu wonde kwa kila mawete tambia yo yuketi na wakwithia vatonya kumela mathina ila kisio kiecha nyukwa kulea kukwata maendeo undu vailite pakezo tu ikanebe lazimithwa ithi twetekela na netu twana ku exhaust all the means katika disposal zaitu te atomianzia cionthe onethia itumia mio te atilandwa twithia twiso kwata maendeo na ila twithimwe nitweleana wa muno yani twithi locality imwe nitwithene muno ki language na maundu maingi ala twithite na matishia na twithia teili kala nesa teili imwe kwa utikatilandwa bena likely audi maendeo kutu kuma koilika nembwa kukethiwa review ya boundaries tulimain kitwilulo tuilio pateka semko change nitwazia bae kasiona kamwe ketilwa kuma Loayata kasioke ngaliko kitui west na twazia twe mwamba kabathi imo yela wese kwe mulaiko kwa thotesi Dilivota Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kiusiani Kitui Rulova kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo ene livotisi yake Onesmus Chalo yethi wetu twandini wa ujumo witu wambe tuisoke thietu ithi wana Mauvoo wangi kautando kadhivasa tene uyaila isi kuona usimungalu andu mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiu cha kwimando pe maundu maingi wambe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi thina yu vawitha ne kuestablish kana ciambo kwata lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia twa miba sana kuma kwina thina muno bumango ni cio ndu ndinzo ni fiber ni ndinzo ila uya ni mbwa cio na ni moyo muno yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wiyo ukethia wala ni mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza maingi no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi twetele ibinda ya ile kana twithike ndinwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema kutachonde bandu wa imwe ninyo no kwata at least lump sum ukethia hizi kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu en kimo wewe ndukiane kimo without no tata mbese na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena cia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Iwe nyene tawa Veronica Siombua no enda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku osa simu yaku ubinyeye *837*3016
no yikia okay ingi no kunena mbe ya simu na wakuna witina imwe mala eli 0702657199 ngaina kwa dhimeno ndo akwikia mutungi ne kwiri wa skiza tune yaku ni Movea. Halivo ingeni wa Vilingi wa Mauvoo musi umwe kumangaliko sia lungalunga kauntini ya Kwale no kwecha utethio wa kwivande via sivitali ni kana kunengwe mwiwa mwana wona ula unakwatiwe ni mbanga kumana na mbua mbingi vala mwi wake wina siumwa itatu yukwi mochari sivitali ni munene wa Coast General inya wake na mwana keuna ulani Josephine Musaunu kuweta kana ando mamusi atui na anyanyae ni matatite kusanga ilovia ii ende kuvikia yuyu inavikia kwithiwa yana avala mimi wetano kuyando mango ya ulauma vikie kumatethia ni kana makwate mwi wa mwendo wo ni kana mavikie kwithiwa maimotho musi livo chumba nitu niwe Angelina Mose. Mututi Abel Peter Mwithi akomani na mbanga kwi matuku 31 mwaini wa 10 etino wa kucharisa na kuvaluka akuite kunia ya maka vala wa umeiye na kutoa hospitali ula wiva kuvi vala etino wake kuenda ya wavikie kuthameswa hospitali ni wa Msambweni na etina kuthameswa Coast General va musini wa Mombasa Otaundu Francis Kioko Ngumba una ula ni moto yu kuelesya ano sunu ogia akwata mbanga atelesa kuite ikunia ya maka abaluka na omia na atu wana kutua wa sivitali ila ya wabuba kube na ito ya rifaro inde nwa rifaiwe atu wa Musambweni mwa mrifa amate Coast General na kupiki yabu kuma matuko 31 kana matuko 3 ayemwe no akomiwe katika ICU mpaka matuko kenda palawa atutiye Mwanake uwa ukuwa miaka 28 atiwe ni thayo matuko kenda mwaini wa 11 endi ni wa ACU vala mwi wake kuvikia yuyu wendi ni wa mochari tino wa musi ukwe mwane kuiva bili ya sivitali na ila ni mbewa silingi ngili ya na yimwe na kuma atutia kwatia newe kiwe nini mochari mpaka kuvikia o mundu na katika kula kumanda kuito kumbanye kuma kwa tuyi kuma kwa anana emeito wala mo bakube netwa kwatie o kindu cha kuiba sivitale nikenda tuzie kana neto tona utetheka lakini o uweza kwetha bado kindi naweza kwetha no twa watu shoke tukongelele bina twatato sisia mbili bala twabungwetie ekabika yabigete laki umwe ngili 16 mana mwanza miongo ile anana nisombe zile ja tialete tutona kweva nikenda tutona nengwa mwe lakini yu kumilelebu bado no yambatite mundu moja rino kutala twende ona kweva mbesa Josephine Musauna ulane inya wa mututiano wa umewita no kui andu mango ya ulau mavikie kumatethesya kuivangalama iya sivitali awetekana mwana wake ni wa una mama anthia na kumatethya na yuni matatite undu vatonyeka kusanga ilovyo kuma kui andu mamusi anyanya na atu inde ina vikia kuyana ni kita bando athina wake mwana cha wake lake na kwatie ajali ya kuteleza ndo ambua na cha valuka ke katika kumanda alezi yake maisha ina pe kimwana kinena miaka 28 kiitotia ila ambapo nitukwata ita maumo maingi muno ma kumanda ni kwithi yake mwana nicho kina tegemeo ya kungwata goko katika maundu ma kimaisha nditia utethio kwa ula utona kwithia ena utethio wa kutona ndethia ni kwate pesa ndona kuosa mwi wa mwana wakwa na kuthi muthumucia atone kwicha koko kwake na kuundethia na Ngai akamwathima. Jacinda Nunge na ula ni mwendu inya wa mututiano kuelesekana no miokamba wa makindu makuweni okete kuyumbanisya mathiko indi maundu mavikia kuma vala makule mavikie kutethwa ni kwithwa musi u na atiwe utekindu kitewa na nyumba sio kuvitwa ni kiwu ni kumana na mbua nene na ila yende na kukusiwe sio ni kivathukane. Nitwethi uti yumbania la twakwatie ripoti ino ya kamwana kaituga nene katutie
tweyombania tuke kutethecia sister wakwa kana kukamathikone. Ila twabikie sehemu cia Mombasa twethie maundu mabadiliku momu yabidi tumeane siona mwitu wa mwitu aline ya mchango aline ya kumfariji na kati wa alizu netakuwa kimundu ndinaona undu tona uteithia numbe no kana vino tona kuoneka musinu tona uthika kana kau kunye kiyo chakwa kwa ula wonde withatu siesie ula withaiwa sauti usu yumio kwa ngo ya kwenda umio musaada wake atethesia family no yumie kwa ngo ya kwenda atumise kana mochari tukakabikia na kukati umusia twatato sisia musi wa mututiwa paikindu kito na kuma kana kito na utewa kikato na uteja ndunu nundu ni na kuwe nundu ambwela nene enumilile matiwa matenumba matiwa matekindu yu atui waombana twatwana matethesia ona kuma mande abandu bawekalo nikenda tutwana usije kana itusia aiwinge na hivyo Brady Ouna narulo ni muteti wa kisia mwana ndini wa kulia serikali wa kaunti ya Kwale na ila ya kate kutumia ilovia ila serikali nene vadhete kukitana nambanga siambua nikana musi uvikie kutetheka. Mama kama huyu sasa anahangaika hapa Mombasa, hawezi vile atakufanya kuweva ile fees na serikali inaangalia. Mheshimiwa William Samoei Ruto na governor ambaye anahusika na mambo kama, naomba ufanye hima wawa watu waweze kupata maziko na wasiendelee kuhangaika hapa Mombasa. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Namo enende isioni sia koma na kasiuli ya kauntini ya Masako ni mala simeka kutoa iseme ya tenio ya Mauvoo kuliana na udhukumi wa lelo ula uvakanete matungulu na metaboni ama itaka na mudhanga wa maram ula wambia kuitoa lelo ni timu ilu ni kwithiwa ni wayumba na nuvingi samiendeleyo ila kuinambua ama ikule serikali ya kaunti ya Masako ikithekana ni maki wa lelo kwa mudhanga ula mwa ilu livo tiumbani tuniwe boni motesia. Muthanga uambia kwitwa lelo ni uyo nendi maelesea kana mbutonya kwithwa na uniku kuona kwithwa lelo iwe mutemenesa na utonya uvingisa maunu mamiendela ivindani ya mbua kwithwa utuikayo mba kana ndakaya kumavingisa ila mavitite maila mala mwezi mambiye itwa kuma kwacha andu alangi mayiba kuvi na engineer wa county ila weza kuka ninethi andu ala woka namo na nengi mala mwela maende na itwa pa kini kito kithei kana muthanga kwa wewo utesila kindu na kimwe na on nindaka tuwite mutondo guo nundu baingali silaba kana ona mota baimota silaba kukanyenya oju mbayungamia iseso kana itambia kwita muthanga uyu malese uya wo kwithwa kisioni choki na maram kana muthanga muzoto nya kwitwa lelo ni uyu na matekwelewa wo muthuku matekwenda kulaumitwe na wende na kwitwa lelo ni lona temiwe kisioni ki kila tiwe moyo lelo no saubwa ni museo lakini uthukulo ipa mala mwila yetwa baani ndaka mala mwina inaumwa kukwito koma ikaikwa kailopi na thute sengathi umangaliko ya ilopi ithete to kukwito icho kitumitasio mondi tonga mawasio mwe lelo ni ti ubinga nginela tisete mala mwala maileto ni kwikwa lelo no nundu tekwa mala mwe maeta thini nditike thati tathi nundu ni ndaka la mwala mawe moya uni muthanga twetewe wa white na mala matilio maumaku maendete kwa kalelo cia ilopi na mala mwame ba kwito na twethi kuguewa takataka batu ukite kwikewa ba kwa uke uni twaleana nacho twetewe mala mwala menga ngata ni mama tona lelo otuma watakana maivindwa muungamo wona menda kuungamana uo na wendi wo ya niwe maitangita matana konyo nthini wa iseso ya kuambiwa kusevu lelo yu otondo mwene ndiwele kuna kila kiende kisioni chake kunengane maoni make kana mauto yulo thukumi kisioni ki ni asia maloli me ba maita otondo mwa twaweta kana meita mara mwala matailite ayama meu taintu tenda mara mwa tune na nitale yake huwa ndo makoma nunu mara alama seo mauma ku makailobi ko nimeta nitalea lakini maimeta wala mpambe kwa uwote enda mara mmetu ama tune kana zaidi ya lelo uri nwasoba keli ziano yi ulo mundula ila ni engineer tenda weza kwithia ketha ni kalaba disia kwa balaba ilite nundu ona ndana mba ndana nenga andu mwana anene namo kenda mwone wendiwo
kwa ute kwa unite kwa ila lakini kila kiwinote tiungama katino ni akie itu atoi matumota na wamaiweta tamethitwa mavingiso vyo ni mavia la methitwe mailelo ni uyu na kwananga ngalisio kana utumota to maendekethia vekyo muthanga museo tonya ukunika mavia ya muthuku na mavia maingi na ndisira wimba ona mathenu ndute mangia ma mota na mara mwira tetetwa ni mathukuti maseo na nitwalea mara mwa tuiki walelo kitumi nundu twete wa mala mwani meitha menda kana tuthinite vinda yasa na mala mumemwa ku makatwa wa ilobi na nitwaete sambu ya mala mwala tuenda twiki waleluni tisawa twasio na nitwalea nitwalea ndaketwiti yawa nundu twewa central government ni bite mbesa na tiaile kuitha mbesa yibwa na tuine wa kila kitailite na nitwalea ondini ya Masako nyene tawaboni Mutesia. Henende kisioni cha Kisiki Mavoloni Kwandolo na Ndungululu ila siendalani ya tayume na undu wa kutani tina wa serikali ya kaunti ya Masako kuisila MCA wa Kisioki Francis Kitaka ku mateme ya lelu mweo ovamwe na kwa kakiao lelu ni ula ukwatani ya soko wa Kisiki na Kwandolo na valame weta tamana atambuka na kudhiuka miendo miasa kwa kukosanzi ya kisioni ki enendia ya maweta tamana nyama muno ivindani la mawasia kana kwasia endomo ovamwe na amaniwa ila ameudhima skuluni kumana na kwa iwanenzi alivoti ya Kebel Mosao. Mauvoo chokwiyene ndhe isioni idhisi andalani itina wa MCA wa Kisioki Francis Kitaka kumasa ofisi lelo na kiao kilake kwatani ite isio sia Kisiki na Ndhiongololo valambe wete tamana enda miendo miasa kumana na muo wa lelo wa kukwatani kisio cha Kisiki na Kwandolo. Vanethia na thina mwingi moso ila kwetha ibinda ya mbua na ukwisaithia kwina ciathi mwingo no kana ukwisaithia kwina mathiko inabidi andu ma strain muno maisa kuvika vala maile kuthi kwou nenda kwasia kiao kini kithitwo cha utethio munene kwitwo na andu ma bodaboda ona akaaji ma kisio kino kwa jumla na MCA waitu iwikite nesa nondo tumira Ndungululu ulote na mbesa cia ngali anethiuka ou nondu wa mavia la manaivanduni na mavia la mevanduni ba no tomethicia memaumiwe wethio na ethandu ina ngali no vitonesa mundu awa na etha wa zaciana ekelelua ba na tiga mande ngali kiwa motani eselua ba akono yiti wa mituki ciana cito ile isomea ku cia Ndungululu nituna ithawa nondu akalusika tika itha wila lelu ngalikwe tia cia ciana icio kino ikekimia kalusinika tika matha wila kuya indi umundi mesila ba makilile ba tikethia timetela musi Ndia ya mewete tamethitwa mainya makwe vinda yasa na mono ila mekumbelwa ni mauito tamauwau kana ila mwaito meenda kuvika masivitali ni kutetheka ovamwe na amanyiwa kuvika maskuluni ya kiveti like kina bata wo yusia kikwithi muingo yani kwembua nundu lelo sio na muthuku bio baibeta kamota kuna muthuku bio lakini MC witu no tutetheti akatusavisia nsia na akatusavisia kusongo ukethia no tuimbio Ngululu tumota twibitila batu kaimba ka mukobo nundu no twikite nesa na akatutethia twi mutu nesa ni tondu pandu baba nethia be bathuku muno ekia kiao ki tukite tutembe to huo twinukite misini twendete soko banethwa na thine binda ya mbua ni tondu ila kwa uwe mundu e muinga ni sioya ona ingi no bingi wa ngaliko ya Kisiki ukethia ndetonya kwinuka kwa kethwa ni ngaliko ya Ndungululu lakini no nekienesa nundu na twikiie kia wethia ona kwi mbua ona kwi sua ona mundu muwau wawa ya ngaliko ya Ndungululu ndetinda kulingilwa na kou kwa kulu umelelu oba metuki akabitwa akathia akakwata uiti mundu wa tuyua ndo anini mundu wa pikio kusia kwa uma ndetinda imanzi wa yuwe ni muwa witu no waiye twikata kusiweki wo tutonya kuinga eoso metuki akakila nelwa kathia akakwata uiti akatethe kwa metuki mainena na Vilingi wa Mauvoo enenthia yani maeleseo tanuo maiweta na otandithia taovikite na uvutha kumana na wailu walelo kisioni ki endere mabia zalani yune tu kuiwa siendo tena kuana miongo
ukethia zibe tisi atini ukwita sukuma cia kunia na mongo wa ibi chake siki ona ite wano etho imana no etho yewe ni mino maka tena kuwa na mongo etha no nisugunia gibe dike ibi kona ja wole uyethi anduika ni mino mobea ni monene mono la taili rotunga nondo aki awaki na lelo nondo nyayuta yuna mandongololo na negwa ne muyane onendere onandena kamota kitumi mabia la mana pengi zando bani mafeli toni mala muno metiwe mabika baka onika toni eta lamyo bikie ila mala mati moni kwa unga Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV nyeneta wa Ben Mosau Nende muve mwana kwa lama kwa tiani na itundini wa mesa ito ya Vilingi wa Mauvoo mbetikiletwe kiyengi pelo vundini wa Mauvoo maito muthenyani wa omodhi na tukwendea withiwe na kiwio cha kwa ila nyeni cha wa masi kitaka ulao ningile Mauvoo kwa nzea meko ni Teresia Mwende Tiwanesa.